Makaya kwindawo phokufuna khona lamasomoya enkqubeni igama la Khehleleze Khehlelezi isintu sam yabona ingoma ke yathetha ethi ngazi ba into lena ifumana into lena ithola uyazi ke xa sekuleli xesha xa ngaba ngomvulo sisuka sina intombandemane yabuza umbuzo angeke uphendule ngubani kodwa ngumdala waziyo into lena ifumana ufaka Khehleleze ufake engomeni xa sekuphayana ngelixesha mfondini umthobisi umfoka abani namadoda yibona yasithela phambi kwam into ndiyibhekile uthi mdokotela uyathemba mdokotela cha hayi ngibona ukuthi awusayazi nawe uthekile dithekile ntelezi namalanga ngiyageza hayi dokotela ungathi unengxaki namhlanje andazi ba mhlambi ingxaki inhloso o mhlambi indawo phi ndiyahlamba mkhaya lamalanga uyahlamba ndiyahlamba hayi dokotela ndiyahlambisisa kubalekile ubuhlambisisa dokotela problem ke masiyomkela sikubulisa inkqubela igama la Khehlelezi isintu sami ngalixesha kwizilo Mzansi FM mhlawumbe sala kuvuleka radio sithi inkosi kakhulu phake kumxhamane behlela okuhlakhulu echukamande sithi sifiso sibisi talks enkosi wethu manje siyabulela ngalixesha ke ndiyazi ke abantu basifumana kwi-app mbambo zone zeli lapho kufikela khona amazomoya ekakhulukazi xa ngaba ungene kwi-app uthi izwi 98 FM ku-Google Play Store xa ngaba uphatha i-smartphone ngelixesha anikapholisi maseko madamkele intombandemane yamkela ngulobile ubike namhlanje ulobile ubelobize wakhe radio ilusikisiki itolopha kusospaza yawi man fre hayi ndiyilibala kanjani ndumandumane yadumesizwe nesihlahla samndebeno ndena mzimba betshebeche mfasone empatha tizio zamadoda ibomvu nabasetete nabasenyemba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba zadida abalaleli bezwi lomzansi zaphinde zadida i-South Africa zadida umhlaba wonke jikelele zaba sezina inhliziyo ezibuhlungu inyama zababombi inhliziyo zibombiswa imoto engiyigibelayo nemizi engihlala kuyo sanibonani balaleli bezwi lomzansi FM mfowethu ngibulelise kuwe ngibhotise nabaphulaphuli bezwi lomzansi uyabona dokotela usathopa ezimotweni usathopa emizini usathopa enxibeni usathopa empilweni nje ophilayo because into wena endiyibona yasho ukuthi ngangenwa elinye idlozi elinqanaba ufuna ulithatha libeke kwelinye izinto yes ngangena elinye idlozi mfowethu lokho ngifuna ukucela dokotela ndiyazi live kuzonke into bakhumbuza abaphulaphuli kunephunga likhona apha namanje kunephunga likhona ukuthi xa ufika la khona mebhela le ndodo umakhosi umdabi kulona lami mina ngizwana neperfume andazi ba naphetha ngizwana neperfume kaloku ingxaki ungabele phambili andijongba impepho andijongba impepho vele ngiphume esigodlweni by the way ndakubamba ngiphume esigodlweni manje ndikubambile dokotela avuma nje hayi mfowethu i-perfume yami le abathi Dr. K kune perfume yami by the way abathi Dr. K iphungela imnandi kakhulu ngake nganika abantu kwakune special pharmacy ngathi ngicela ukubanika mahala labo bantu ibona bayabuye emva kwami manje bathi please siyayicela futhi because bayizwa kahle ukuthi ayiziyabuye so labo bayifuna mfowethu soon sobe sidistributor kuma pharmacy wonke mfowethu and abantu bayasicela ukuthi Khehlelezi sicela ufake nezikipa zakho nje ikipa matrix uthi siyayifuna lezo zinto soon I will start doing that that's called expanding siya expanda yabo izinto esizozisho but asikho lapho namhlanje mproblekaya apho sikhoyo silapha bekindlebe uchobe ngepeni nephepha ukwazi uthatha incobo acela incobo leTVC namhlanje udokotela ke uhamba nobaba umdabe but ke phulaphula nje ubeke indlebe namhlanje dokotela ndiyakhala mhlambi before sikwazi basingene kudaba esothi sigxile kulo namhlanje bakhumbuza abantu kwintoni ne Facebook esekuba Instagram bese kuba YouTube yabona mfowethu into esoyisho nje sothi masiqeda uhlelo lolu ngo 8:05 nje abantu abagijima bake bangena ku YouTube bayohleka baze balale phansi hayibo bekushubile ekseni namhlanje ngo 4:00 and uthe lo muntu engisebenza naye cha ayiphelanga le ndaba yethu kufanele iqedelele kusasa ekseni so engikushoyo ukuthi abantu futhi kusasa ekseni mabezogijima babuka uYouTube uFacebook wami nyanga yodumo mzoba phinde babuke uInstagram it's an interesting topic though esikusikhuluma ngayo
yenzo sisi bathi ya uvele ukhona omnye ubhuti ovele wayidlisa team but ke asazi mfowethu ngoba kusasa abantu balindele ukuthi ngiphawule nami. Okay. I will comment kushubile mfowethu. Yeah. Alright, sikhumbuza abantu on YouTube channel Dr. Khehlelezi ngena Khehleleze usubscribe and futhi ungalibali kuba upresse ubani usubscribe bese ubetha ibell ukwazi ba unotify ke kwizinto esuke zi-updatewa noma mhlawumbe zi-uploadwa kuyo ke YouTube channel ka Dr. Khehlelezi and futhi ku Facebook, Instagram kwethu Facebook wami it's Dr. Khehlelezi. Facebook wami it's nyanga yodumo mzo uzobona ngokuthi ngihlala ngenzo live ngabona kuthiwa uKhehlelezi ufuna imali esheshayo noma ufuna ukuwini lotho noma ufuna WhatsApp na number. That's not me. Mina loyo bale kungabheke emuva but into emnandi ukuthi abantu sebeyibonile leyo nto abaningi nje abasayingeni leyo nto ngabona umuntu inbox noma invite to tholi i-friend i-request baleka ngazo zombili inyawo zakho Dr. K diyazi professor kade ukuthi la soze yaphuma emlonyeni lomuntu ngicela ungasibethi ngicela usixolele ngathi Dr. kumdabe by the way nginomdabe la indoda impela esebenzayo naye mfowethu uMakhosi lo. Yes. Endaweni yasemlasi ndifuna ukuya lapho dokotela ukafera baba usibiya ofera baba umdabe babanenzi ufika nabo abanye uba nabo live kwena khona abanye dokotela abafisayo ukuthi nabo bafane nabo umdabe bafane nabanye obusibiya abafisayo ukuthi bangene nabo noma mhlawumbe ke ungeke uzikhethele kodwa abafisa ukuthi baxhuma bahlangana dokotela kodwa abazi kanjani but ke ekugqibeleni ngicela umuntu athathe inamba noma mhlambi direction ukuthi mhlambi angamthola kuyiphi na dokotela namhlanje dokotela before siyekuba umdabe kunabantu abahlele bekhona beze ku service ecaweni kunabantu abahlala belana lo Dr. Khehlelezi noba ba live babantu abo abangasoze bakulahla ngicela ukukhulume nabo nayi TV kubhekile ngicela ubheke TV namhlanje TV ngibhekile mfowethu thank you so much wonke umuntu mfowethu bahlale attend service esontweni and ngihlala ngibathethisa abantu ngithi ungeze esontweni ufuna ukuzoprofeta kunesikhathi okufanele luze nje uzolalela intshumayelo ngoba ukushumayela nje kukodwa kuyamphilisa umuntu. So thank you so much because babonile abanye abaningi befika sithi siyashumayela siprofeti befika mina ke nginokususa nje at any time bayazi komdabe nabo basonto esontweni ba prophet naye ba profeta. So enye into mfethu bengifuna ukuyikhuluma ngabo umdabe kunabantu abangeke baze basindiswe mina kwadalwa lokho ngeke uze usindiswe uKhehlelezi kodwa uyosindiswa umuntu ofike noKhehlelezi lo muntu umaze ngoKhehlelezi. So you'll never know. I will never bring umuntu ongasazi story sakhe. Mina ngihamba nomuntu engimbona ukuthi into le uyayazi into ayenzayo and uzongirepresenta kubantu abasize futhi. They mustn't expect ukuthi bafike bazofika babona iLamborghini kwakhe. No. Iminwe ilingani mfethu. Ayilingani minwe amandla walingani abantu abalingani ungaboyithatha kancane enyinyanga ngoba uyibona ingahambi ingahambi ngeLamborghini ikhona inyanga ezokusiza kanti ihambela ngepolo khona inyanga ezokusiza kanti ayina moto. So leyo nto nje abantu basheshe bayi understand. Uvele kaphulaphuli engqubeni igama la yasemsamu Dr. Khehlelezi namhlanje zimbini kuphela izinto engicela basicele kuzona. Next week ngicela umphulaphuli ke angaxhalabi esashila ba namhlanje sobe sithi inqubo yonke sihlola ngicela ukuthi nje ndiyimothe ngicela dokotela sike singene kule ndaba le ethinta iGalla Dinner yakho indaba ethinta insila yomsama. Ndiyazi into bana abantu bebelile uba mhlambi namhlanje sizobe sibanike ithuba bekwazi into bana ke bacala umnxeba babhekele into zabo but namhlanje indaba eseqhulwini kakhulukazi siyazi uDr. Khehlelezi uyazalwa kungekudala nje mhla ka 5 August uyeva ke uvile ke ukuthi mhlambi inhlelo zimi kanjani baninzi abantu abafisayo ukuthi mhlambi babe noDr. Khehlelezi kodwa ke kunohlelo oluthile oluzoba khona apho luzokwazi balukhulise likuthathe libeke kwelinye izinga lempilo and futhi esifuna ukubheka indaba ezithinta into na
insila yomsama ukuthi baleke kangakanani ba ingadibani nabanye abantu abangahlangene nayo. And futhi nomphulaphuli ke sokwazi basimenza abenqalenye yenqubo namhlanje ukuthi abuze ngezinye izinto mhlawumbe athe wabhekana nazo ekubeni ingaba mhlawumbe kushisa impepho babutha umlotha wempepho bekushisa amakhandlela mhlawumbe konke babutha yonke lento leyo mhlawumbe ukuthi kunobungozi kangakanani and futhi kubaleka kangakanani ba uyibheke yonke lento leyo. Okay, sizo ichaza sisheshise nje lobi lento yethu masichaza sifuna ukuthi umuntu sifuna manje labantu okuthiwa ama fast learners abasheshe ba understand. Yeah. Insila yasemsamu ibalekile kakhulu. Uma sikhuluma ngensila yasemsamu sikhuluma ngokuthi uma nenza umsebenzi ekhaya 1 umhlwehlwe uyinsila enkulu kakhulu yasemsamu. Number 2 uma kushoniwe ekhaya kunomuntu ohlele emakhandleleni ihlahla leli enisuka nikhuluma ngalo nihamba it's part of insila yasemsamu. Noma sikhuluma ngekhandlela elimhlophe. That is why kuthiwa omama bahleli kuphi emakhandleleni laphana idalwa zonke zikhona. Sikhuluma ngomlotha wempepho kuseyinsila yasemsamo lesikhuluma ngeshoba. Ngeshoba ngithi mangishisa impepho ngishaya ishoba. Uyangizwa ngithini? Uma ngihlola ngishaya ishoba kwesisikhathi amathambo aseyipart of insila yasemsamo noma ubuhlali buseyipart of insila yasemsamo. Ayikho into ebaleka kakhulu njengelezi eziwu2 engizozisho umkhonto noma isikhali sokubulala inkomo le esuke izokwenza umsebenzi kusuke kuyiseyinsila zasemsamo. Lapha ke ingozi lapha ekhona uzothola ukuthi mase kuqedwe ukungcwatshwa yonke into bese siyahlukana sonke because esaphila isilungu la ekhaya. Sahlukana sonke nomunye uyele ebhalito nomunye uyela kuphi wahamba wasuka wafika ke umuntu ogangile othakathayo abafuna ukuthi uma uyohlola thina sesiyohlola izinto sezingahambi kahle emabhizinisini bethi kwaphehla amanzi amnyama aphehlwa kanjani aphehlwa ngalelanga makade kushoniwe abantu basuke bakhohlwe amakhandlela lawana bangawathatha umuntu ufika wathathe noma thathe lesiyasikhali sokuhlaba isilwane bese ehambe eyokhuluma noma asephehla amanzi amnyama noma esethakathe esebenza leyansila. Ibalekile into yomhlwehlwe ngoba umhlwehlwe uma uzobulala imbuzi noma uzohamba uqala uyikhulumele emsamo ubiza abantu basekhaya komalume bonke noma basekhaya kobaba bazo mbatha lesisilwane which means umhlwehlwe uwodwa usulidlozi lasekhaya. That is why zingeke zinilungele izinto manje abantu uthola ukuthi umhlwehle wanyamalala noma walahleka idlozi lakho libophekile yonke into othi uyayenza isahambi kahle ngoba kwalahla isikhathi esiningi ke bawusebenzisa kanjena kumhlwehle bavala amaphupho oqala baphinde bavala imishado bavala abakhwenyana bavala imisebenzi leli business lakho lithi malithi lime ikhona ke imithi eyiyona esetshenziswayo noma kuhlole kuqala ukuthi kahle lamanzi amnyama aphehlwa ngani ngoba vele aphehlwa ngensila yasemsamo. That is why kubalekile ukuthi uma kuhlatshiwe ekhaya kunomuntu special esimbekile ukuthi inyongo uze wenze sure ukuthi azilahleki ngoba uma kusetshenzwe nezinyongo kwasetshenzwa yena uzoqala oyi1 la ekhaya phithane lomqondo kube nomunye futhi ophithane lomqondo omunye futhi aphithane lomqondo yingoba banishaye ngensila zasemsamo. Enqubeni eKhehleleze into sama umphulaphula ekhaya mhlawumbe sala kujoyina ngalixa siyakwamkela enqubeni edokotela ndiyazi ke into yobana ke njengoba sawubeki ngoluhlobo siya kumphulaphuli kodwa ndiyafisa before siye kumphulaphuli singene kulendaba yeGalla Dinner. Okay, ndiyafisa igama elikhulu ngiyazi ukuthi vele ufuna ukwazi nawe maybe ufuna ukuza asiqale siyibeke lento lobulobi ukuthi iGalla Dinner it's 1500 per head. What last year? Yes. Ikhanda lomuntu 1500. Uzothi omunye umuntu lo othanda ukukhuluma we mame usefuna ukuvuka ngacha ngifuna ukuvuka ngawe. Yes. Le 1501 I have to ngenza sure ukuthi udlile. Indawo ehleli kuyo inhle ngalendlela. That is why now ngithi dress to kill. Because you'll never know masifika phakathi ukuthi sicela ukubona ogqoke kahle ukudlula bonke simnika igift. Instead of you bringing me a gift, I might end up giving you a gift. Ukhumbule birthday yami kahle those people will be there. There are people abazo celebrate nami. Kunento secret engiyiphethe engeke ngiyidawulule engeke ngiyisho. Engizoyinika abantu abazobe laphana. Kahle ukhona uyibuza kahle le Galla Dinner kuyoyenziwani. Le Galla Dinner siyokhuluma ngebusiness
umuntu omnyama kunabantu mfowethu ngibona impilo yami kunento engipostile ethe yona I was once poor namhlanje ngibele Rolls Royce in my life my entire life angikaze ngicabanga ukuthi mina ngayigibela Rolls Royce kodwa ngenxa yokuthi ngihlonipha umsamo wakithi noma ngihlonipha isiko lakithi idlozi lakithi ngilihloniphile belithi imali ngitshela ukuthi yenza ukuthi ngikwenze yenza ukuthi ngikwenze hlonipha idlozi lakini uhlonipha umhlaba uzehlise ngaso sonke isikhathi kubantu mawuzokwenza lokho uzoyibona empilweni uzophumelela kunabantu abangaphumelelanga ababe nama-business ama-business kanti ukhohlwe umsamo wakubo siyohlukanisa isimo santi selokhuzeni siyohlukanisa into okuthiwa umsamo sihlukanisa umuntu ophila isilungu nomuntu ophila kahle noma olandela idlozi lakhe into esiyoyenza lelo la kunjalo ke mphulaphula ngikubene igama la yesitshoko Khehleleze sithi isintu sami and eligama liyathetha mphulaphula professor ezisitshila qalelela ba noba umdabe apha boba umdabe ndiyacela into bana ke introduce abantu bake beve bamhlambi indoni abaphathile yona baba umdabe uma uphahle empepheni uyibiza kanjani uma ngiphahla kweyakithi impepha komdabo oshoda ophumuza ingalo zamabhunu ngibhanqane yako ngithi ohlomuko shishobhesa bese ngithi thongole baba omkhulu so sengikhuluma namadlozi ke lapho ngithanda bhutlubulo kumakhulunywa ngomsamo izinto kakhulu engibased kuzo lezo no professor mhla siqala ukufika le ekhaya ngafike ngayichaza ngathi masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngento engibased kakhulu yona number 1 kuyenzeka ekhaya ngeke ngakhuluma nomunye umfowethu obefike kumina nje 2 days back wathi lo mfowethu siyakwenza inkomo mase siqedile ukwenza inkomo sobe sesiyakubiza womdabu uzolengisa umsamo but le nkomo ayizothinta umsamo ngathi kanjani ngoba uma uzothinta inkomo iphelezelwa imbuzi so that imbuzi izoba umandlalelo wenkomo ukuze inkomo ayikwazi inkomo ungena endlini so mangena imbuzi endlini inkomo imbuzi umandlalelo wenkomo so awukwazi ukuthinta inkomo umsamo ungazange uzolunge so uma kwenziwa leyo nto uyumkhokho omubi ngesikhathi kwazwa le nkomo idlula umuntu ozoqhuma igazi ngamakhala la noma ozohamba emhlabeni noma lenkomo ngeke ngabona ngelinye ilanga ngoba kuhlatshwa inkomo kanjalo umsamo ungalungile lo ihlabayo yaphakama ngayo uphondo yamgwaza washona same time so lento yomsamo ebalekile abantu abayibheke khona umuntu ongakhula ayizazi ukuthi mhlambe owakamchunu athi mayesekhuleka athola ukuthi owakangithi akayilandele angayitatazeleli ayihlole kuqala akayilandela ngayitatazeleli mhlambe ke baba umdabe abaninzi abantu bazothi yini baba umdabe naye ephuma esandleni sebaba Khehlelezi ngisadokotela sika professor kukhona nganceda kuko cause mina mhlambe ukufuthana nami ndifuna ke nje ubaxelela abantu uba intoni wena othi mabeze kuwe uzobanika uncedo lelo nto abaxakileyo nanoba mhlambe ukweziphi indawo apho ufumaneka khona ngithanda uma ubuza nje lo mbuzo wakho oqala uthi khona abantu noma izinyanga labathandaza abafisayo dokotela ukuza kuwena nabo ubaxhumanise la aziyakhala abawufuna ukuthi ungene la sesikhona manje fike esontweni ngesonto makuthiwa abaprofeti noma abathandazi akuyiwe emoyeni ufike uzibonakalisa ukuthi khona into oyiphethe safike sasibonakalisa ukuthi khona into esiyiphethe kwakhona abantu esibasizayo kwakhona abantu dokotela baphosa kuthina sabasiza babuya kuyena behind la une test onikeza yona wena ungazi ukuze ukwazi ukuthi unikeze kubantu abasetshenziswa nje basebenza ngabantu sisebenza ngabantu ekufanele baye kudokotela kodwa beza kuthina so akakwazi udokotela usadayise ngegama lakhe so la uqala utest ungazi ukuthi uyatest then bese uyikhanye kufaka so kamdabe kuyahlolwa awuvela usizwe ungazange uzohlole uyahlola kuqala noma ungafika nenkinga yakho iphethe ngesandla ngicela ukuthi ngizibonele because mawungifika ukuthi uphethwe izinyawo uzofika ngilapha inyawo ziphinde zibuye kanti mhlawumbe lezi inyawo zidalwa ukuthi ekhaya khona into ebekiwe ekufaya siqalishe isusa bheke ekhaya kuqala yezo lo so asikwazi ukuthi sikusize singazange sikuhlole noma ngabantu iluphi usizo abalidingayo abasondele bazolidinga uma amandla noma into ingixaka ukhona udokotela engimthinta udokotela kanje athi mdami ungamthatha umuntu wakho umlethela enza kanje lo muntu ukuza sezakala akunjalo baba umdabe ndiyekuve ibeka indaba mhlambe baba umdabe ndiyazi into bana ke abantu bahlala befisa ukuthi basonde lapho kwencedeka khona lapho khona uncedo zeziphi indawo bangeza kuwo nenamba mhlambe ongabanika zona bakwazi baba bancedekale kuzo ubaba umdabe utholakala endaweni eyodwa ekhaya lakhe ekhaya emlazi
U2173 umlasi U2173 ama numbers engatholakala kona eyokuqala ino WhatsApp but uma uzokhuluma nami WhatsApp ungathi hi noma uthi sawubona because mhlawumbe ngizobe ngithetha nabantu aba more than 50 inje sabona bomdabu sibambene endaweni ethile kanje so number 1 073 073 120 120 38 38 30 30 sipini ba umdabu 073 073 120 38 30 noma bathi 079 839 73 45 45 079 839 73 45 all right mhlawumbe Facebook ukhona mhlawumbe ukhetha ukuthola nje Mdabe if Facebook page wami uthi nje Makhosi Mdabe uzonje Makhosi Mdabe phela la ku Facebook mawufuna nje ungena kimi nje khetha ukuthula Mdabe then ke ngiacceptana mangi accepta siyaxoxa nakhona ungathi hi hello hlalo Mdabe nje Makhosi Mdabe kanje ngiyabonga bhuti bekudabala komphulaphula kai esele echilo ke ubaba Mdabe edokotela professor inyanga yedumo madoda ndiyazi dokotela kwixesha sibhekene nalo inkulu ingxaki esibhekene nayo kodwa lobuloba ubonisi nenhlanhla namhlanje sivakashelwe umprofeti uNdwandwe namhlanje sivakashele e-studio abaprofeti abanganamona ke sike sikhuluma ngamadoda afana nalawa ke abantu abanganawo mfowethu umona abantu abanganawo mfowethu umona bayamazi kakhulu lapha komabona kude abantu abaningi mfowethu abantu abathi mabebona wenza into enhle bathi cha mfowethu uyayishaya into yakho siyabonga kakhulu mfowethu nangu sivakashele nje njengoba nimbona ke bingelela Mprofeti masikulise sikwamkele babundwandwe kwalixesha apha enqubeni egama la isintu sami into endiyibona babundwandwe professor ubabundwandwe isintu sakhe ingathi akasilibalanga uyasithanda angazi ke angeke ngibone kwayibala hayi anana basendiyabona nodokotela sengikhelele ayisholo ye mprofeti masikubulisa sikwamkele enqubeni lobuloba sibingelele bese sibingelela udokotela professor no dokotela ophumayo asiqale sibingelele udokotela omkhulu ongenamona professor Khehleleze indoda eright kodwa engayiphakamisanga masibona le ndoda sonke sishayila isalute 1 iyakholwa 2 ilapha abantu ngesizulu bese iphila kahle inamabhizinisi uyithobile hello dokotela Khehleleze yabona ke le oyithindayo babundwande prophet Ndwandwe yayithanda cause xa ngaba uzoyibalula indaba yokuthi ulapha abantu and usiza abantu ungabusayishiyele ukuthi unamabhizinisi cause awunye umuntu uzocingela into bana ke uprofet Khehleleze uphila mhlambe ngokunceda abantu kanti uyabanceda mahala abantu kodwa unezinto zakhe unamabhizinisi wrong khona hayi mfowethu nginezinto zami khona ngindoda engalali yafukuza indoda efukuza undoda efukuza professor uzivu njani xa ngaba umprofeti ubaba uNdwandwe engena apha yafisa nje ukuzwa ibalekile kakhulu mangibona abantu bako TV nami mfowethu bengivakashela I feel so special that's why ngibona TV namhlanje TV naye should hamba nobaba uNdwandwe hayi baba uNdwandwe baba uNdwandwe ndiyafisa mhlambi kunabantu abathi basafisa ukuza kuba Khehlelezi kunabantu abaqala ukuphulaphula oluhlelo olu ngicela mhlambi ukusinika amazwi ukuthi abantu ubona engathi bayadunguzela elizweni nje bayadinga ulwazi nangu Khehlelezi ngifuna ukuthi esizweni namhlanje siphulaphule uthini kuso asithi ongakafiki kudokotela uKhehlelezi akakazi 2 abantu mabesizwa abasizwa ukusebenzwa komuntu komuntu osetshenzwa namhlanje kobulunge namhlanje konke osetshenzwa namhlanje kulungwe after 4 years kodwa usetshenziwe bese ke ethi umuntu ngaya kuDr Khehlelezi angakasizakali bese xuba agquma aye komunye umuntu uma ethola usizo kulowo muntu athi ulinikezwe lowo muntu kanti sekuphasa lento eyenziwa udokotela uKhehlelezi 2 njobe esebenza ngabantu ukusebenza abantu akusilona isalamuzi akusheshi
ngendlela abacabanga ngayo. Ukusebenza ngabantu usebenza ngezidalo zomuntu wakubo kumele kuvume zona bese kuvuma ezakhe udokotela before kuvuma ezakubo. Uma lezi ezakubo izidalwa zikhombisa ukuthi ziyagoloza bese kuthiwa kufeyile udokotela. Udokotela kafeyilanga, kufeyile idalwa zakubo engakhonethanga nezikadokotela. Noma kuya ngesikhathi esisalindiwe. Abantu mina ngihlangane nabo before ngibona udokotela Khehlelezi bancoma abasizakele also my business abathandazi izinyanga odokotela amanesi abantu abasebenza einkampanini ezinkulu abanezinto zabo ngokuhlangana nodokotela uKhehlelezi. All right. Okay, umprophekaya usiveleke ubaba prophet inqaba ibeke indaba. Mhlambe ke ukugqibela sizokuba uprofessor nje. Kunezimo eziyenzeke ikakhulukazi kubalaphi bendabuko. Alifuna uyifihla. Into ecishe bengumona ngoba ubona omnye umuntu ephumelela bengathi kunezinto enza ngazo ndifuna siyisuse lo ngoba abantu bafuneka bencedakele ngokuthetha izinto ezokwendawo uthetha kuzo ugqibela mhlambi sowubulala impumelelo yabanye abantu ebezophumela ebezoncedakala ngayo xa bebethe basuka bamlandela lo muntu andisatsho ke uprofessor baninzi abantu abakhona emhlabeni ababalapha ngokulapha kwendabuko ngoba ifuneka ibuye lento sithi isinto sami apha awukhulume nabo abantu asithi ukwelapha ngesintu ukwelapha ngendabuko abelaphi bendabuko oqala iqiniso ofale babe nalo ekwelapheni kwabo. 2 bafunde ukuthandana nokuhloniphana ungabi na umona ngokuphakama komunye umuntu ongaphezulu ebonje mina bangifikile ngiphambuka prophet ungumprofeti sizayo nsobabili siya profeta usebenza abantu ngisebenza abantu kodwa mkhulu kunami ngokwesiphiwe mdala kunami ngikhumbula mhla ngizonikezwe iziqu zami waye khona engaphandle wajika kwawuyena ofanele iziqu zami zobu dokotela into ehlupha abantu compete nomuntu wrong ophezulu nokumosha amazwi wakho ulwe nomuntu ophezulu wabona umfana omncane ona 5 years azama ukushaya ukhozi phezulu ichema iliphosa lifika nakufika lapho we are wasting your time ulanda isicwacwa ulanda ukudeleleka ulanda ukwehluleka. It's very important ukuhloniphana njengabalapha endabuko nanokuthi uma uhlulwa into thumela umuntu kulowo muntu okwazi ukuyenza njengoba the enza manje ukufika umuntu osebenza abantu azohlala naye lokho abangakwenzi abakwenza abaprofeti bethu abakwenzi izinyanga inyanga ikwazi uhlala naye inyanga ngoba ithi izothatha abantu bami abekho abantu bomuntu emhlabeni abantu kuyasizwana ekusebenzeni akuze uphumelele kumele kube khona insebenziswano prophekaya dokotela professor namhlanje uyazivela ubaba uprofet Lwande eyibeka indaba nasecaweni baninzi ngaphandle kwakhe kuphela baninzi abahlelo befika ndiyafisa ukuva kuwe before singende ekimkhiqizo yakhe uDr Khehlelezi nokuba mhlambe abantu bayifumana phi nemniningwane egcwele kaDr Khehlelezi ukuthi uziva njani ikakhulukazi abantu obamsene nabo kulomkhakha cabethela ngolhlobo right okokuqala ngiyajabula mina mangibona ubaba uNdwandwe ekhuluma amazwi amahle kanjena in my entire life angaze ngathola igift noma ipresent ngithengelwa abantu but le ndoda yathi qala ukungibona second day angisenkingeni washiya yonke into ayenzayo wathi ngizokusiza ngoba ngitshela ukuthi angikaze nginalelo bhadi lokuthi ngina inhliziyo yokuthengela abantu mina nginebhadi lokuthi angikaze ngithengelwe uyangizwa ukuthi ngithini but uNkulunkulu ngeke ngithathe ukuthi uNkulunkulu uyena ongithengelayo ayikho into engiyifuna engayitholi at any given time mangithi inkosi ngifuna ukuthi ngiyakuthola uma mina ngizosijabulisa umuntu angikaze ngijabuliswe abantu but le ndoda yangijabulisa mina ungijabulise kakhulu mayithi ndoda wherever you are ngizokusupport because mina ngihlala ngibasupport nginebhadi lokuthi inyanga eziningi la eThekwini 75% wazo ziphakanyiswe yimi ngezinto zami ngibanike ngibaphakamise ngenze sure balapha phezulu manje bamba ngemoto mase bephezulu lapha bese beyajika umtrain umuntu ebese ake sidubulane nawe ngibona ukuthi ungangishaya yini bese ngithi inkosi mthethelele ngoba akazi abanye baze bangene ko YouTube ungababona abanye
bondlekile manje bakhuluphele basuka kulezi zandla lezi product yami leyo so mfowethu uNkulunkulu mayizongibusisa mina kodwa ngelinye ilanga yobulawa abangani bakho ngoba ngisho umuntu angazama ukungibulala abanye ngababamba bezama ukungidubula but ngidla nabo etafuleni manje nginalento yokuthi uma leli dlozi likhona kimi ngaliphiwa abantu abadala ngeke bangenze lutho so mfowethu asenzeni kanje lobilobi ngizwe nginabantu abafana noNdwandwe ngisho nange Galla Dinner la sobe sixoxa ngokuthi umona uyakuse weni kanti uma ngelinye ilanga unenhliziyo uyifundisa inkonzo yokudlula inkonzo yokudlulisa and then inkonzo yokupha yokunikela ngelinye ilanga esontweni besishumayela ngenkonzo yokunikela every year there is a blessing that I'm getting from God and that blessing I share with those people abaseduze kwami abathi bayangithanda kunabantu abazongikhombisa mfowethu uthando ngebirthday yami umbone uthi ebefisa uyebefisa ukunikela but ngoba kanako but uzamile angisho ukuthi ngifuna ipresent igift from anyone no but kunabantu babona ukuthi bezama Nkosi yami but ngoba kanalutho kodwa umbone ukuthi exactly so into engizama ukuyisho futhi ukuthi bonke abayinikelile esontweni sicela bawushiya ama numbers wabo ema pharmacy wami ngoba bafuna ukuthi sithathe ama details abo siba capture sibafake ku database in terms of masingcwabisana ukhumbula ukuthi enkonzweni automatically mawuyinikela kumina ungene umasingcwabisana uthanda ungathandi so bonke abayinikelile sikhohliwe abaye ema pharmacy to the nearest pharmacy uyoshiya ama details akho I cell phone number yakho ukuze sikwazi ke bayazi abantu ukuthi ekseni siyohlangana naphi mfowethu interesting topic kushubile ekseni mfowethu inamba ema pharmacy ama products atholakala oslay queen bakhona koze kuse khona magic oil khona babekele magic oil khona macacisa ukhona impepho izimanga ikhona yonke into mfowethu zikhona izinto aba FM pharmacy ikhona pharmacy eseThekwini la 407 Salmon Grove Anton Lambert lapha mfowethu ngase shop number 2B Marisburg abaye lapha endaweni yase 176 Peter Maries emva kwase Home Affairs ikhona pharmacy yami futhi khona baye Verelem uvele nje ufune Verelem Department of Labor uzoyibona ibambane nayo pharmacy kaKhehlelezi uye eGoli iLof and Commissioner ngase CCMA building eGoli ngase Gandhi Square uzoyifika uyithola uye ePitoli uzofika uyithola futhi lapha enumber SCPT lapha uzoyi Stein Towers uzofika uyithola uye eWheatbank uzofika uyithola ngase downtown ikhona futhi pharmacy yami Queenstown uzofika uyithola futhi khona ipharmacy yami maningi lobulobo mfowethu ngabala kuzokushona ilanga kodwa mfowethu yes baye khona bazoyithola izinto zikaKhehlelezi eGoli ngiba khona every Thursday uma ufuna ukuzohlola eGoli ngikhona eGoli every Thursday phone manje ubook appointment yakho ku 066 00 266 33 066 00 266 33 abafuna ukuhlola la eThekwini mfowethu 087 550 1177 uma siqeda la abantu abagijime manje bayo ku YouTube bayobuka ivideo eqeda kupostwa within I think in a 2 hours postiwe bayofike bahleke baze balana ekseni siyayiqedelela leyo topic ozothini manje ya ku YouTube Dr. Khehlelezi uYouTube channel wami lo Dr. Khehlelezi ene abantu baze baqaphele sekunabantu abaningi abafaka izinto ku YouTube ngibonile shothi bafaka ku Facebook sebefaka ku YouTube ke manje but ke ku YouTube kumnandi ngoba umshange strike baye delete abantu baka YouTube sebethatha izinto zika Khehlelezi bayo downloada kuma channel wabo befuna ukuthi abantu babuke izinto zabo eyami channel bayazi Dr. Khehlelezi noma uthi Black Life TV noma uthi Real TV1 eyami channel leyo ungabona enye nenye umuntu eyibiza ke ungayibuki leyo nto dlula nje uyobuka uDr. Khehlelezi la uyobuka khona izinto zami kodwa otherwise mfowethu ngibonga ubaba uNdwandwe umprofeti engicela ukuthi naye ashiyele abantu inamba zabo ngoba mfowethu khona abantu abasinda ngesiwasho lo muntu ugcila kakhulu esiwashweni naye emthini uyangena kodwa kakhulu esiwashweni abathatha inamba yakhe ngoba you'll never know la uyosizakala khona mfowethu ungaloku ulandela uKhehlelezi ngoba ubona imoto lutho awuye nakwabanye ziningi inyanga elapha abantu mfowethu zinika ithuba ungayi uKhehlelezi ngoba ubona imoto baba uNdwandwe nangu naye
kunjalo ke mphulaphula njengoba seleshilo professor bomntwana selekhona mphulaphula ekhaya kunabantu efumaniseke ba athi umuntu ndisenkonzweni ndiyakholwa ndisindisiwe kodwa ndiyabona phondo khoyo impilo yami ayiphambile but ngeke ndive abantu bethetha ngapha nangapha inhliziyo ingavumi kodwa ndiyeva namhlanje into bana ke ukhona empilweni yami kuzokwenzeka ngalesiwash babundwandwe kokusixelele mhlambi esiwasho sakho esikhona nanoba mhlambi ke abantu bangakuthola phi nanoba mhlambi ke inamba ithi asiqale sibonge udokotela ithuba sipha lona siyathoka dokotela baba Khehleleze sikhona isiwasho khona ngisana kuskipha manje ngikhipha iwasho years about 3 ngayiprova 1 lese siqede HIV emzimbeni womuntu ahamba ohlola in 5 days hamba itest kodwa ngithi ke abantu bengawayeki amaphilisi abo ngoba thina silalela uhulumeni wethu kodwa khona kuba njalo noma ngashawula into ngimnikeza hamba otest ahambe angawayeki amaphilisi akhe sikhona manje officeini kube khona esenhlahla lezi zemsebenzi sikhona manje officeini kube khona intelezi yempi noma intelezi yezitha noma intelezi le esuke sesilwa nomthakathe ekhaya siyasebenza ke siyahlola ekhaya every Monday ngisuke ngisebenza abantu makulesibili ngisuke ngisenkonzweni ngithandazana abantu ngihlola futhi nakhona bese kuthi ke siyatholakala kumabona kude bayawazi mabona kude abantu siyatholakala kune Healing Hour TV esilande udokotela kuyo ukuthi udokotela akahamba ongena mahala ku Healing Hour TV edlala ku DS kuma public channel all over the world mawithinti iyadlala free channel unemali noma uthi awunayo uyangena uyokunikeza ama settings dokotela ngunikeza ama settings abafuna ke ukuzolandela mina ngilapha ngine page lapha ibhala ukuthi Healing Hour with King Prophet Saziso Emmanuel Ndwandwe ziningi igebengu eziheka ama page ethu njengabantu abaseduze uHealing Hour mkhulu kubo iyomncane njalo maliqala igama uHealing Hour mkhulu uHealing omkhulu kube uEsho omkhulu ka Healing Hour kulelapha sinabalandela bezapha ko 35 mawubona ningaphansi kwaLhaksilona ke page lami uyangena ulike ulfollow siyasebenza lapha na ke sisakaza every day asaka si broadcaster every day 24 hours ila khona uthola khona belapha bendabuko uthola khona isiyoni uthole khona abantu abadinga usizo lapha kusizwa abantu ngoba is a Healing Hour TV niyazi ukuthi ubaba ubuye nenhlelo ayibiza njengo Healing Hour ngiyacabanga ukuthi uhlelo lakho oluhle kakhulu lolo mina ngiku Anton Lembethe number 513 ama office amavulwa every Monday to Sunday ngikhona eGoli ku commissioner ngikhona empangeni ku Union Street ngikhona kwaNongoma ngasayitolo ngamkhize kodwa uyothola kakhulu lezi number zethu ezithi 031 171 03 78 78 asiphinde dodo 031 171 03 78 abathanda ukwhatsappa 0799 bese sithi 21 6 226 yamoto ngokuhlola noma udingithola ama product kodwa mina ngisabathumela kuye udokotela uyazi wenza njani dokotela kimina imali bezithi ungafuni ukuhamba kahle nje la kimi wanginikeza amafuthanyana lamafutha abomvu sakaza ke baba ka magic oil lalela ngangiqala ukubona into esebenza kanjeyana wanginikeza wathi angizukukhokhisa umngani wami ngiyakunikeza ngisebenza abantu mina kunzima ukukholelwa umuntu omnyama njengawe kodwa le ndoda ayangisiza ngomagic kwakuyibhodlela encane wathi hamba ufika uthandaza ulithele emanzini uthandaza ulisebenzisa siyaqala futhi ukubona umuntu olapha abantu ngendabuko othandazayo ilento elimaza abantu ke ukuthi uhlangana lapha umthandazo namakhambi mawufunda iBhayibheli konke kwavela ngaye ngaphandle kwakuvela ngalutho mawuhlukana namakhambi uhlukana noNkulunkulu mawuhlukana noNkulunkulu uhlukana namakhambi uNkulunkulu engekakulethe singeke isizathu kuyibirthday yakhe bafowethu asenzeni nje uzobe nebirthday njengoba nebirthday akusiyena ofala cabange
mawufuna ukulanda into kumuntu onento enkulu kunawe uyilanda ngokumjabulisa okay isibusisa sicoshwa phansi kufanele akhulume izwi ngesikhathi wena uhlela ukuthi hayi mina prophet ngizokupha mina umnikelo omngaka ngizokupha kakhulukazi inkomisha ingabibikho mawupha umuntu into inkomisha ingabibikho nezinsipho nama roll on uyasibheka istandard sento oyifunayo uyako vele yazi ngafike ngenza njani mangifika kuye ngafika ngapha 10,000 yazi ngangifunani ngangifuna uba nemali engangeyakhe yazi yini engivulela ku TV yoba ngine TV yami bese ngimlanda kuyo manje lo ya 10,000 onikeza yena wajabula wahleka ngathi umhlekisa uzokwenza okuhle kuye usuqathaza izinto zakho kunabantu abangashadile ofanele benze okuhle kuye uze bashade kunabantu abangasebenzi okumele benze okuhle ngebirthday yakhe okumele bafone babhalise ukuthi bazobe khona enye indoda le kufakele dokotela sivale emkhuluwa noko ixesha liqeshile mfundi siyabulela mhlekazi bonke abasemarisbek abayinikelile abaye pharmacy mfowethu bambe bawubhalisa ama cellphone number wabo siyabonga kakhulu mfowethu sihlangane Sunday abantu noma ku Galla Dinner otherwise mfowethu hamba uyonyathele pharmacy maye izinto zakho zingavuleki sibone ukuthi nje noma ungathenganga sibone nje ukuthi ngeke kuvuleke yini eka Khehleleze kanti yini le wayithola nama ngiyazi mfowethu siyabonga